Semoga sedaya dikasih nasi. Apa iki Mas? Dikasih maju. Oh maju. Majau. Semoga semua dikasih. Semoga sedaya dikasih maju. Maju. Bejane. Kok bejane? Semoga Meng sing wis mbok wis yo. Niki pokoke Pak. Ora kena diwaca Mas tulisane Mas. Oh, oke. Mugi sedaya dikasih sehatan rezeki ingkang kathah bagya mulya. Amin.